no no mo se de be pagya ne so nyina free so asedan kan so wo main boasem na wo main pempaye na babia na awurade kan se empaye nti mo ho atomo na wasem se asem amaka kyeremu ni nti mo ho anya fi awurade nkoa no ma wa hanse betie wo no masem na na ba mi ye ho fi awurade wakoa mi gina yi mi pe free ho na wo pe me ye adwuma na no pe me mi nyina tiri no ha mi nyina senu na chi na wo Yesu ba be pufa mi mo na nam se wo agya oba on konkro mo kimi mo ide me kasa e se mo na mo kasa fa mi mo asedan kan e wo Yesu de mo amen mienu no ba ku betimi afamu ba ko amen mumye mienko sama o medika no sama o medika no ti miensa ani ti nan ni ti enum no ekro 1 Samuel 3:4-5 1 Samuel chapter 3, chapter 4, chapter 5. Medikan se wofa onyankopon adaka no koe. Atamfo ne be fa onyankopon adaka no koe. Nyame de tosumi no edini ba ko da so no atamfo no abefa onyankopon adaka no ekoe. Edini tosumi no se amane ha atamfo mo sa kan wo no Wamu adoba besi baby e fa wo no amen atamfo omudi nsaka won wamu anyo na be kasa fa meko wamu be stand wa ba besi baby e fa wo mo be hihye wo mo amen bia na ya tire na happen dintina adasama edi nkuguro dintina Christopher edi nkuguro anu na pese adwene ho me gina 18 se mudu ba ko nso 1 Samuel 4:11 kakra bi eso na mpese yesia na nyankopon adaka no wo fai mumi ye nyina enka ebio na nyankopon adaka no wo fai wakase nyankopon adaka no woni wan nyankopon adaka no ene wo onipa na tete no na onyankopon ti adakam ene edinasi entomadan mu Enenti e wona na onyankopon ni mo nyam nyankopon tumi onyankopon won din nyina no na wadakam enti wodi onyankopon sadakam wo tu no kradom enti e hu nyankopon tumi afiafi e won tumadan no wadaka ne mo enti na ahuro di onyankopon nyankopon tumi na ehyew di no enti onya ba bia anfa enti onyame tiam se afedi aye adasame mintina adaka mu bio Mentina daka mu bio omzini awurade bra be hyedem ene adu onyankopon hyedem ti kosiara ne ekowura asodem ye pra asodem ane atupuro ne nyankopon hyedem ona wuru ade no ye kwa ne adum fa no na wuru ade onyankopon and the Bible say ekodu ba bi onyankopon se wuru ade me dodo menya ba bi papa ntena and onyankopon tiam zada same mentina so dem bio and the Bible say onyankopon say afere mpesa metra hinifa enipa mo na ve menya enframapa metra abontina menanti ba bia amen and the Bible say na fe onyankopon no a ebetena onipa mo dinti onyankopon adaka no fa koi ni dikansa adinti no nipa edi nkuguo wona setremo enipa bebre edi nkuguo nso wona edi nkuguo nyina wa asodemo onyina wa asodemo ni dikansa yene asofo no yentimi nka no kra nkyeremo enkuguo asore mamu die nyina ejina asofo so enkuguo ada samedi nyina ejina maamefo ne papafo so yentimi ntia yema yemedi di atam na yiye de ne bana no achi o ne rotimi ka aboa kese obana no ati zo otimi ka kwase ya no kese na no ati sana asoma sudi bone no na yo sofo ne de ne ma so ba ne de o ya de pa o ade tra ma so ba no twempra to o ya de
emre bi baya osofu bi ye friend osofu ele na sa osofu ni ma mienu a ye friend mo say Pennyas ni afoni na Bible say sa ni ma mienu afoni ni Pennyas ye asodin a wo mo twitwi musuo ba Israel na Bible say osofu yi enwi wantimi anka etimi ansa on chemu du ba ko kopim dunai no a na wari kasa kire Samuel say hwe me be yibribi Israel a obiara obeti na sumienu be ye na chewo na dano mema ade amaka etia alifie nyina ejina fimfiti ase bia kusie wie 13 na makama kire no say me bu ni fie atena kosida amumuyo ni nti tieyo efrise onyim se ni mare chichi musuo na wanka wonanim na enti maka alifie so ntam se odi okuma fodie ne aduane afodie pata alifie a erempepa wonamumuyo nde biara da amen efrise me be ye bibi wa Israel mo a obi obeti ne wiase nyina no wona sombe ye wonche ade nti no nyame kan se wona sombe ye wonche efso onyankopon kan wono ane wontam se ontno ma obi anfa obi a oye Israel ni ana Israel fo ti kon kan fo mo da na me urade amaka me wonche efso onyame kan nti wono obi o kan wonche efso ono na ti obi ni ho na nim so obi ani ho na adia Israel fo ayenti no me beye bibi wa Israel mu a Libya fo ti America fo ti Ghana fo ti Santas fo ti Rome fo ti a obi asumenti adai na asem yesi Israel mu o masumbe ye onche o efri se sofu ele Abraham manu ye boni na omo twitwi musuo ba Israel no osofu no ede be wantimi anka ne mananim ediano ye manimu orade mo se mo ye boni ne ne osofu ye ntimi anka na asudie ba ebika mo osofu ne manu ye boni no se me kasa honam ma asem na ekire mo edem di ka kan se papa ne maamefo entimi nkasa nkire wo ma efiti asia no ye di akom ene tete yen akom na tete yen elinti ama emma ya so odin wo nyame yasem ena wo ke nyame yasem pa no no de kototo akom enti ene ama friends ncheche anase ayi culture na amamre agi wo men enti ono sofu kra timi ka se o oba de okoye no wade na agu nsan ye bone eni aba no di ayro wosem ba wo men mu enti amma ne nyame asem ba wo ka tira da sama ansa betimi adane na adwene pa ba urade no agye mpa ye ni akonkyere paye ansa no nya nipa kro na ma urade efise asofo ntimi anka no kre ye ma me ne ye papa m de abosonsom na tete ye kabra mbe hu urade fufuro na ai Santas area Amansi Abraham area Amansi na ohia Amansi district Santas ne akom headquarters ne ha ni be hu urade hu me fufuro na mi hu urade tumi na mko akomfo no mienu fie ajako dade oni owi na oni krom ha ense Santas fo ni no me ko aka yense ajako dade enne me ka to so akom ka krom ha na nyame a medina ba krom ano ye nyame trofo nyame a wo hu me no ye trofo wo se wo ni me wo ni nyame na ba no abue da what new krom ni ba na me kana sam no Sandas fo a ominim ana mic no so ko speakers no ko akiri omi beti o se nye nyame na ba no wo ni me wo na ka se akire me wo na ma se basbasa wo ni agam se yani first no ko enam ye nyame na ba na de me ye Yesu ba enti mi be ma woni ofia mi ko ni fie na mko ka kire na menhia na bontene mi ko nso mba na o mama konya na nka obusa amam na mzo amane ne se efiri na ekosa akom ka obi obewro mu a na nyankopon no ni oni kroma ni oni ososo oso eni ye behwe pa kroma na mse ye behwe so otimi komo a na nyame ni ho
Abusia mame mfanchia kese ema baby bia oman ni kura wo so na menkoso na mimisa senia efie ene abrabo ensoso ete efa ende day eyeda wonyameti asefo na ye memeda yawada minim medru yawada ewasenia ya na me ankasa mani age ewomimu vise eyemenzo so me kra eda say yewonzo so kra da me danyame ase ema begidi ese wonzo so temeni wadanyame ase ede amame eye ade a ehia ase ya me no me no yeye me so wodo obi na ope obi ase na otimi se wonyame fa no so edom wo boa wo hye wo den hye unkra ya Unu baby nyame ase emano. And I just want to thank God for your life. Because nya ebre ebie radio and also work on Facebook on Adom 106.3 and also YOA Adom Ahengua no enim. But from Bishop Yaw Owusu-Ansah and that day ye de kai Papa Francis akosi amuako Francis akosi amuako 30 years ago today and a radifa echo heaven it was me born in nyame samaka na ba ko edikai Facebook for no here bebre no be send the message here bebre me try abijiri yes se wo pia wa horo wonsa wa make sure say man kwada no so wasiesie omo ho siesie pa and ye pon free hanomo isan say ye Papa Francis akosi amuako a nyame nam no so the resurrection power living bread eba ewiasia titular resurrection power there nyame nam no so na na be the chire so the living bread eba beto aso before say rade fanako mene na so free mene Archbishop the so say munyina munya akonkyere munda nyame asada mo mpa enso mo man no so if we hanoma ya be try empire bono so heal the land papa nana kuma so ade ba akopa ye Ghana he was so passionate about Ghana bibia obeka nyame asem se de kura na no akoma Odwene susu se o se Ghana nyankoso ne nimpuntuo ne kase ye Yababa ne no aba abompa ese Mamemfa ne nyame semba consantua so emao ebreti say when you listen to some of his words was the shall see boy megidi say who say janen na bia na ye wa said your responsibility say ye na yetete ye man ye man na ye kasa kire won we ye software wo asede ene adwuma kase say wo bomodene na wasafo man wo kasa kire no mo ba brabo ese ne fata Mamen sanfana ne nyame semba ko enka ho emma ene kana watwiri nyina na me ba because of the daily with healing the land heal the land and into ama concentration nyina na ehwo ne wo mame emfa ne nyame semba ko ensa ma ona besa ba on chances here James ayamamune Nidika no se transition na kaka je masemo transition na kaka na ba ko se how big is God? Bible size God and Bible size devil. Say mo dey na me bi mamo transition na kaka ma me pe ono Bible size God, Bible size devil so na pe. Amu ina dey na mo pe. Bia mo ye
Mommy and sit as in your empire. I read him out, concern, make us and say, we are ready. And I don't pay 170 and you're free if you any genuine man and say, but you won't want some. One was some man, Quania, some genuine and Geno. You will see it here. Ye I don't. Was someone with your mammy ready? I'm a mean family about Grand Count. Now, dear Yajuma. And then I command a woman who 20 and year. And I was to be brave. I will use it. Amen. How big is God? Send one young couple see so any Bible size God, no Bible size devil. I didn't know make us any mini. Nibabi a cassa which me locate baby ojina. Obinka said to me, Ampa, where do I cassette when so many monyam? Obisi Cassas was Ampa or Cassasa when monyam, or Yankupo any monyam. And with the and a witna. I saw for the Bia Bumubinuma or Cassama Bonsamia and Monyamama. And it's somewhere around your Bible size devil. Or come back from us and so Pejabosam. And my boss, no question which you say. The problems in Yamano of Pejabade. On one Bible size one God. Hallelujah. Send one young couple city. Or Swana Susa. Huh? Women, your person drinking one of pay. Na yadri ya kanimi ni na abom zodi wo manu afa samidi ni wozu di onu aso afa edi nyoma bi ye tua bom yu di afri mo ani ebisua mo mi Romans chapter 8 ho Romans chapter 8 verse 15 na manya kwa ya honhom amudi besuro bio na mo manya aba ya honhom a e mo ne yatiam se aba aja hallelujah mo ti ahe. Oh, no, I need to dance yourself. In Yankopoma. Now, mine, acquire woman. Obey the bank. Would you best rub you? Now, Munya, at your bank. Abaya woman. Yet the bet Tiama can say, Abba, Aja. Now, on Yankopon, anyone, a dear dance yourself. Will you on Yankopon now? You're Bonsamba. And with the in our walk, and anybody bring no Buddhist vocal use Bible, and come over use Bible, I'm a dear for me, and as soon be a use Bible. And no one said, on Yamina, what you mean to be on for Bible, who Christian of a Koran down to Bible, who Christian of a Buddha Bible, I put the book down to Bible, who Christian of a Yawad and the Bible, the other to Bible, but when we know for Bible in the other two bush, and one will compare. When you win me to me, I feel. Then you win me to me. Now, do baby as you Yamia Wajinati. Or say, ya acquire one, Yadiabe, Yadibus Rubio. The Bible swung young coupon while more, Yadiabe, a womb am I. No more bought a Jumutia. I know what the end my. And then, you know, saying that we see a womb with Christmas Musifa. As a Jamudus and say, oh, no, Ara, anyway. I know we dear dance here. Say, I just saw in your coupon banner, so ye, Abun Samba. Pepe, and which number which not, and can cast a Samatono. A Samatono of his young coupon in a bravo. Nothing else when Yamia Janoko. That's the Yamaka say. So when you problem, but when you're not to suffer a problem, no more bravo. What you're making us, Anna? I wonder who the Bible size God. Hallelujah. I saw send when you meet to me sit here. Bible says na mo guamano and mo jamo and the other bay. Yes, think could be before. And then a dance some so. Baby, and woman dance here. Because we media dance here and your money and another order. Now you're the boy in the massacre. And one that's all. But the same say, so I beg you ready did not say who face problem when you're ready what it. I wouldn't you ready. Need to any 2 minutes here. Who you only number one and what problem no much no or say I won't abaya woman would make you say Abba and your Eja. All right, Romans 8:2 no. Or say
I'm very church one. Now for your best year no more. So when you coupon in a far, one no bet me. How many a bed yes? Now for your best day. So when you know in a far, why the bet me near your bank? At yes, Charles so. The Jambasam Joe said, as what John said, I'm a problem banner said. So when you know one far, one a bet me near Joe and him. And then a bet me the Bible size devil, no, anyhow. The best, tell you to say, dear one come on one about, we can't just run was say, how? A bad no value man in either and come on, madam. Dear one come on one about be to me to Kayama, but don't want me to. Or be at me to drums, we're saying in our mouth. Now, Adaka drums, Yamuna Busan of a mouth. So young coupon come here, no, yes, Yama, dear, and you be pure at the Babu more. But a bit of my young couple, a more dinner, only the cats would nimni pakra. That's a young couple, baby, and yes, I see so. One the Bible says, who am I? No, devil, no, what is one Obama, open what Christopher, where we can say, at the Anibia, the artist where you got watching it. Then you might say, Bassa, oh, Muslim when you miss it here. Why not a bioma, a young you? Never a bioma, whatever, or the best. Na bra wasi ye no na wotie mo abose na mo bra problem no e won de won so ye de ben wo ye kristoni mo me mfa boy bi fa to won kire me boy bi ye friend Joseph wo kan Psalm 34 o gina ho bi ho Psalm 34 Joseph no ye krokro o ye medium size no en shed down wa bia Bible say Saint Joseph we oh yeah, nipa bia no dawrade ye pa na ensowi atu no e ma wo nyame a wo so mani pa nyina ehuni Psalm 34 verse 19 o se otrinini amane ye doso na ewrade gene de ben ni nyina mo verse 26 o hwe ne no pa nyina se ba kokura de ben emu 21 say bani be kuma bani fo na ne wota no otrinini no obebre 22 see there bay na no odwane ko to awura ne there bay omre otrinini wa man ye doso na mo eba awurade aso see there bay awurade see there bay wa ba you there yin ebi mu ana ni nyina ma wona wo nsa ampa nyame a wo sum no tiase hwe brother Joe amane a wo komo wode no ti onyankopon so hwe ebra ensra eba so no sabe no obunsan so obeso se wo nsra bless you upon some mess you up no I want a blessings with you here a problem someone say Joseph that's what be upon someone himself ya wo to kete so no a ozo be dey be da bia me kan tafo asem no and tafo wo enhira pa on upon some with you here tafo a obo na tafo be ye nko a upon some so be ye on Joseph say Joseph ye ni pa bia obedi ye. And the Bible say, Emrebia, Joseph, one in the Yanamana, no be Kofia, no Kokwamcha, no more got to tire Bobby, or won't be able to Joseph, won't tell you. Bible said that could be an Indian plan, say, I grow soon, I don't know. And your great day, a woman, your papa, grada, boy, we rose wrong. Mommy and Kumboya, that's in our best rate, or Trinini, Amania Dawson. Never is your bank. What you need them. Joseph, that was young Johnson say, ni papa suma so ko yeni nuan mo nuan baby on. Bible say o 50 achiti no ha. O ka Genesis 37 wo ba nyina ba nya asem yi. O 50 no wa ba no mre say kire say, "Hey, da esuni ni no ba no. Mo mi enko no ne awie na nda ye ne be so." Sa na wona mo nyina nsa bi tene wo so, anu bi tene wo so, ani bi hwe. E ka no nkuno ye de ba. Na wo Psalm 42 ho. O say Eja bena ko ebe wuna ni dine be yira ma ye. Asawre the one na ya say ebe 10 minutes. So abusia begiri say scripture kakra me papa ekenka ye no
wafa bebre frimo bebre dia obefa frimo be assure say mu bibisa say monsabeka tape no ana na fe yebese no ye no say de so onyankopon ewo bi afa wan na ebetumi ene onipa no edi asie oshasie no oshasie efre verse number Romans chapter 8 verse 15 ho oshasie free 15 no mamen kan 15 no na eho no eye medepa mamen fa 14 na dodo a onyankopon honhom di won no ekan no won na woye onyankopon emma na mwanya akwaye honhom a mude besuro bio ne mwanya abaye honhom a enum na yetiemu ka yetiemu se aba eja na mwanya akwaye hona maheda pesimitim it is obi beye kristoni a de di kan no se wo meye kristoni di a ubegusu akoso ya akwa se wo meji owura Yesu Kristo ye ni di a ugusu koso ya akwa. I trust and I'm a catcher say maybe we can say ya can Matthew chapter 24. Wo hwe de ekoso wo wiase say ya and yes obeka corona wo bi edin bopa bo Kristo Yesu a obewu baji mimi ye Owusu-Ansah nkwa no so wonim no a wo brenie me so be brenie emra ye tweben awurade eno ye kan numeri 21 ye hono se wo wono empo ka Israel fo no a wo wana no wo bro no onyame se saye wo ko biri wo fa se ho na se aboa ne ka na even in their painful time no eya mu no aboa na ka no onsam paganity emfanchire wo no a eye ko biri wo no e de na se so the living serpent ne kawa was a kawa everyone nkwohwe obi an se wa ye wo foforo bi a wade no ase ho ese se o pagya wuti ade no ya wo ye o ba pagya wuti ade no ipraw nenso pagya wuti nyame kasai mo no eto bibia wo tena se dwene ho a ade no ye me ya ade no bibi ehunehuna me enso wasi pagya wuti efa kire eye ko bere wo no a mosedi na se ho no na wo pagya wuti pa empofri muara ubenya yaresa okaw ten a pagya wuti ten empredudu obi a obeka obi a no wo de ehwe Numbers chapter 21 ebetimi aba se enye possible se obeka obako dabi because na ye awowo bepre awo ma no wo bro wo mti se virus ya abaya o wo ya to wo ma pete e say nipa boni nti nanso se wo woni ba ko kawa don't run to anywhere pagya wuti kire ko bere wo no a eti twe ya papa mo akokan mo anya akwaye hohom a mudi besuro ebusia minim eniema usuro sense ya corona ya bai enipa bebra ye so fearful basami momudi enka makamfo no ye akire wa de ese usuro no pa emre te sei no eni se wo besuro awurade na pagya wuti kire no because okosoro ba form da ko mewu da ko nso mewu base wo pagya wuti kire no na wagye won kwa na wuwu mpono a wawu awuradim rather than say wo be me hu akekire wo awobre wo say Bishop wonuma awowo no ka wonuma wo mutirim ye wo de no mo concentration e wo pain no so eje wo mu nyina awi yeah ba obi a o ka na wotimi pagya nani ehwe ko bere wo no ne hoto no wa ya obi a o ka na wotimi pagya nani ehwe ko bere wo no ne hoto no na scripture here papa kan here wo de abai wo ka honhom mienu ho asa yeah
wa mayen akwaye honhom ne mum wa mayen abaye honhom aha se wo hoi minim se wo ma ena sabi ebia wa employ obi yeah ebetumi ya refer to sa nipa ne se wakoa wo de yɛnhwɛ how often na woman ntimi ngura wo dem junior ewo wo nche no metimi hu se wo ne wo yire wo hokora no wo wura junior wo wura ho tin on mo prum kura no aba no wo wura ho ai but ye won krofo bi wo fie ho a no mo ntimi ngura wo dem mo kura bi kura nim ho beto se ye kase because oba ho abaye honhom no eno na wọ́n say biological nyame na wo junior ya ka junior obi bi say junior mo talking about papa mo akomba na me fa na preko pese wo ye me ankasa masinimu ba wọ́n say be papa ba but me fa na preko pe wo hwe ni tina hwe na mama nsonsorie bi anhya da endem sa tenten kwa na ye tenten kwa na de ha me tenten kwa na de ha me wọ́n mi di ko hye bibia mo obi e ho abekaza ba wo hwa kokodura na odi wura wo dem wo be wura na ontade nso hangi a otimi yi bi hye free one wo misa o na but ye won krofo bi wo ha on betimi atra won 10 years sa abaye no wo be man space no wo anya se wo si de kwan o but oni sa kokoduro no anya se wo si de kwan o nanso ono ankasa na honim na dwene ekasa chese da bi mentimi nye mentimi nko mentimi mbisa mentimi enko papa nti won need pa ba no bebusa no otitintiri ho abra oba no de akokoduro na biribia wo de ba wo nchen oba no just like that without permission enti se okase wa amayen akwaye honhom nyame amaye akwaye ye di besuro da bi ne mom honhom odi amayen ya baye honhom enti na je se woni nam ho ne se ehu na adedere wo ehu ahye watade ehu ade ahye wanum wo bie wanum bia eyemenye yie menkoso I cannot survive I cannot make it menya warepa I'm going to die ade ya baidie enu an be kume pe ti ase se emfiri nyame sunsum emfiri nyame sunsum because at cemetery suffer emfinya be sunsum say CAC for so Christ Apostolic e was odom onyame dom not just when you ante free CAC the CAC for us and also ka ho I know who should fi papa ba no Nigeria ni Ajola say we are also a lot of mentors so no na say na me sakra eti abusia ye bisawo de wo mu no eye ehu dia na say eye de nyame de ma wo no eye abaye ana akwaye once papa mo akọ kasa na osaka ya na obeka enyom ngoma na wose otiri ni wa mane yetimi doso nanso so to kan na me hebrofo no pa many are the afflictions many are the afflictions aso bishop wan kasa urade begina firi bi mu dabi the Lord will deliver the righteous from all. So my dear brother, my dear sister, I just want to encourage you that work it out. Yehua say, wo bani Yesu Kristo anante. Yehua juma. Philip of Maritim you say, yemfa osuro ni ahopopo. Fa osuro ma hom popo nche senia coronavirus ni another virus na yebubodi no am se keto abi nso ba ku bi aba mete se suba saade no ma hom popo se senia corona kuradi ehu atowiase se saa na nke nyina yebe suro Kristo ya se ka saa na nyina be dwane ya to Kristo ya obebu ate asefo nketo ne akese atan ya frata wote wo nkabi Kaba chobe dasi. Kabi no one can be out of the that particular scripture, Romans chapter 8 verse 15. Your time now so there can be. Bible say, "Oh no, the your father say, oh no, oya ba our hormono. Utwitiam kan aba father." Na the American say, also the oya kwano ni permanent stay. But the oya
ɔbare deɛ ɔwɔ permanent stay aside that no so no ɔwɔ akokuduro bi sɛ efie ha sɛ yi no bibia ni hɔ no mo a me koko bi sha wɔ sɛ me twem ho ana me ho abomfia me ho abomfia wɔ sɛ me akokuduro sɛ this how ya akwada wuti fie ɔro wo yɛ stubborn ayɛ ma wadwuma a wonyɛ wo yɛ kwadwofo aha sa wo ni ne wo se na wo ne ti o but wo yɛ kwadwofo ompra fie ompra dwaayɛ wo huru nkukuom wa wo se kura no wontwi wa ye hwe baabia ye hu anajo no afrugate no aba beda de wo sa kura nkrofo no de wonyɛ ba wo yɛ akoa do so wo ye wuni wo ne wo se wo mu amagya no de wo but usu ne wo bindi usu ne wo bindi e ma wontimi na oba wo ye no wontimi na nadi Sanford now so obampa ya Ewurade nim se me de mensem fata Ewurade nim se me de mensem fata me de dabia me ye de bon ye ni o me bone de boni mu ana onyinsam me e na boni mu ana me de nenam e na mewu me bone ye dabi so wo ye nyame bade a we nyame bade a wo kasa wa akoko duro di na Paul person ma agidi 40 ase se nyankopon no aye ne nenam sese no enye se was ye fan say ye papa no enti no was ye tumi tiam ka ye denam ye wo ye wo papa enti wo be se oni nyame kasa eni se wo be se me Yaw Owusu-Ansah so bi akofa ni papa mo akọ etichinsa no ode atu wiase no o teaching ya ma with the liberty say wutimi konyame anim wo exercise wo authority aso nyame ba Bishop ye den ye nyina ye papa ye nyina ye papa ene sebe onsua ye den na me besi wo so se ka kire da ama me se me hia sika ye den na akosi obi so na waka wasem a kire nyame e de ama papa mwako of blessed memory papa ne jaya japade by jaya japade se Kristo sumu akokudro eni gidie pa abusia ya braso ya de wosi papa Francis akosia mwako enne ye 30 years Ewurade fa no de ne koye eno na me ka kire Tego sisters mo so 30 years mo de nyame ase because mo ne nyina na nya accident be nyame yankomo o na wotie ba ho sata na mo TV so na and almost friend did know some Bekasa horses so Abraham 30 years ago it's today I'm some Holland I'm Amsterdam to be precise 30 years ago I'm a friend papa I'm a friend on that yes papa free takra day ba no my friend is free takra day ba no my friend the last time I'm a friend I'm so papa an accident 30 years ago. Check my age now. Not to be free. I was very young. Very young. Very, very young. I was already 3 years. 23 years. 30 years ago. So I got this opportunity to come to Accra because of this man of God. I got opportunity. Somebody took coin. I go Kenya me asem. Na menye sofo. Na menye sofo. Na ebusia. Na menye sofo. Papa ne jemi di se. Metimi akokure kura. Bishop Asarbedi akon ene mpanyifo na me ye paka me na me paka ya sori mfidie na so se Yaw Owusu-Ansah so me denya me asia ma this man he saw you from afar. I don't know what he saw you from afar so for me nim de ohunu ye yapon ye time apa ho but I'm celebrating this my father me friend and me papa prekope wa abramen dodo ho enya me fere because ono ena a man be pie krodua mu ono shame and crying abusia ebia na woni papa and ebia wo papa kra you don't honor your father woni nini woti asekura no homfa de nya hwe me ka we nyina de provoke se wo se eti ase woni ba bia ote woni ba bia oda da bia brantie bi ya me keka be che was minister of makura nam se shut up wo baby ne matie wunim baby na yirete make it so for me make it sense na mo ho ya min jade na mo ho na be afi where you crowd on me chat on me chat wuni ho se me wo ho I'm say what do you mean wunim na ya dan
him na yet. Win him baby at the matter win him. I was here when I dear Jawa na pay. When you dear Jawa. Nyame aduma e free no ngoche ye share my father's house. Asofo Krabi. We are praying, thanking God for his life, and then the Bompire also to us heal the land. And all your Jumaya, your Archbishop Diamaya and the whole week to pray for Ghana and to believe God for total healing. Or from Bishop Yaw Owusu-Ansah, many of Riata and our software. Software Bompire my and the answer. Right, yes, we had our say. And na ya ufa ya papa fi entem ya de kan in fi aduasa. Na ene amane Ghana nemu abehia. Udimo yenim se coronavirus, it will be a thing of the past. Jesus obianya bikura udimu onya ayaresa. In the name of frontliners, nurses, doctors. Erade wamudi hu dwuma nyina ye bom paye se obebo won ho ban. Ti wanim kire na dum yen. Yesu Kristo din mu. Amen. Amen. National Day of Prayer and Fasting. God bless you.